بکر عرض یمن اولیاء نظامن آسمانن یا یہود گژھان تُہۍ چھوا گژھان کِہیٖنۍ تو تُہۍ کٕم حظ چھِو گۄڈٕ ؤنِو مےٚ یی اگر تُہۍ گژھان چھِو تیٚلہِ کَرٕ بہٕ برونٛہہ پہن کتھ اگر نہٕ گژھان چھِو تیٚلہِ چھُنہٕ مےٚ وَنُن گژھُن چھا جٲیِز کِنہٕ نہ نتہٕ کَرٕ بہٕ تیٚلہِ چھُ مےٚ وَرُق پھِرُن اگر گژھان چھِو تیٚلہِ چھِ مےٚ عظمتھٕے یوت پَرٕنۍ نتہٕ چھُ مےٚ وَنُن جٲیِز تہٕ ناجٲیِز کیٛاہ چھُ کائناتُک نبی علیہ السلامن ہُنٛد میٛانیو بُزرگو دوستو رۄب فرماوان کٔژن جماعتن گٔے انعامات نازل یِمو ژورو منٛز چھِ انبیا تہِ یِمو ژورو منٛز چھِ صدیقیٖن تہِ یِمو ژورو منٛز چھِ شہدا تہِ یِمو ژورو منٛز چھِ امہِ حالہٕ نیکوکار تہِ وۄنۍ یِمن اولیاء کرامن پتہٕ یہِ جماعت چھنا پکان اگر لولہٕ وٲلۍ ٲسِو تیٚلہِ ؤنِو جواب بڑِ ؤنِو اَسہِ چھِنہ سٲری ونان سانہِ خٲطرٕ چھُ خۄدا کٲفی نہ لولہٕ ونو نہ دپان سانہِ خٲطرٕ چھُ مےٚ ونے اکہِ دۄہ أکِس تیٚلہِ کیٛاہ چھے ژےٚ رسوٗلِ خۄداے سٕنٛز ضروٗرت دوٚپُن کیٛازِ مےٚ دوٚپُس قرآنن ووٚنمُت چھُ نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم کر قٲیِم دوٚپُن نہ حظ کر کِتھ پٲٹھۍ مےٚ دوٚپُس تٔتھۍ چھُ نبی لگان ضروٗرت چھُنہ اہن حظ یہِ کتٮ۪ن چھُ لیکھِتھ ظہر کٔژ رکعت چھِ ؤنِو کٔژ چھِ ہتو نٮ۪مازِ ظہر کٔژ رکعت خۄدایا تۄہہِ کیٛاہ پوٚرُو وۄنۍ ظہر نٮ۪ماز کتھ ونان یم نہ کہین ونان نہ ہُہ تہٕ نہ یہِ پیشنس ہا پیشنس یم کٔژ رکعت چھِ اچھا وۄنۍ یہِ ٹنگ مرگیُک وۄنۍ ون کٔژ رکعت 10 رکعت اگر 10 رکعت چھِ یم کٔمۍ ووٚنُے ژےٚ یم چھِ 10 رسول خدایَن صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ٹھیک گۄڈٕ کٔژ پران پتہٕ وۄنۍ ہا بہٕ یورے نتہٕ گژھِ مےٚ گنٛد پانسٕے امہِ پتہٕ لاسٹس کٔژ آیہِ وۄنۍ یہِ 4 تہٕ 2 یہِ کٔمۍ ووٚننَے اچھا ٹھیک گۄڈنِچن 4 کیٛاہ ونان لولہٕ ؤنِو بھائی پتہٕ 4 فرض پتہٕ 2 وۄنۍ اگر یہِ سنت فرض تہٕ سنت آو یہِ کٔمۍ ووٚننَے یِمے دپان سانہِ خٲطرٕ چھُ خۄدا کٲفی تہٕ ژےٚ نَے نٮ۪ماز گژھی مُکمل گۄڈٕ اگر نہٕ میون نبی مانن گۄڈٕ کیٛاہ نٮ۪ماز بہٕ بوزو سبحان اللہ بڑِ أکِس اِنسانس ہیٚکہِ نہٕ رسول اللہ سٕنٛدِ بغٲر ایمان تہِ مُکملٕے گٔژھِتھ یوٚتانۍ نہٕ سُہ نبیَس مانہِ دوستو توے موٗجوٗب چھُ سانہِ خٲطرٕ کٲفی خۄدا تہِ تہٕ ؤنِو خۄدا تہِ تہٕ تٔمِس پتہٕ صحابہ تہِ تابعیٖن تہِ تبع تابعیٖن تہِ اولیاء تہِ محدثیٖن تہِ مُفسریٖن تہِ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ اکھ اِنسان مُکمل ایمان وول بٔنِتھ یوٚتانۍ نہٕ یِمن ہٕنٛز سارنٕے ہٕنٛز میٛانیو دوستو تعلقات انسان سٕنٛدِس دِلس منٛز آسن مےٚ دِیِو وۄنۍ وننہٕ سوتھ الاولیاء وٲلۍ چھُو تۄہہِ اوے ونان یتھ جماعتس سۭتۍ روٗزِو اہن حظ کیٛازِ یُس نفر اسہِ وۄنۍ ؤلین ہُنٛد دربار گژھنہٕ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ اور آستان کیٛازِ چھُو گژھان تس دِیِو فردوس قادریُن یہِ جواب واللہ میون رۄب ونان انعام کٔژن نبین تہِ صدیقیٖنن تہِ شہداہن تہِ تہٕ اچھا بہٕ کرٕ وۄنۍ کتھ غوث العظمس سٕنٛز پیٖرانہِ ییٚلہِ بہٕ تٔمۍ سٕنٛز کرٕ باقین ہٕنٛز گٔے نا تہٕ سارنٕے ہٕنٛز اگر پیٖرانہِ پیٖرٕ سٕنٛز بہٕ کتھ کرٕ تُہۍ ؤنِو پٔزۍ یور چھا تو تۄہہِ چھُو پانہٕ ؤنی شاگرد ہو باقین کیٛاہ ؤنِو تُہۍ پٔزۍ یور چھا نیکوکار چھا ہاں پیغمبر چھُنہٕ شہیٖد چھُنہٕ وٲلِو 4 زٕ أکیٛاہ چھُ میٖر صٲب تہِ مےٚ باسان سلمان صٲب تہِ ییٚتی وٲلِو وۄنۍ 4 زٕ اَتہِ کٔژ روٗدۍ وۄنۍ کر بہٕ عرض اگر زٕ روٗدۍ تیٚلہِ کر بہٕ عرض تُہۍ تہِ بوٗزِو دوستو نہ چھُ انبیاہو منٛز نہ چھُ شہداہو منٛز ؤنِو غوث العظم چھا پٔزۍ یور اگر نہٕ تۄہہِ حنفیو یی کوٚروٕ نا تیٚلہِ دِمو بہٕ پام تِم تہِ چھِ یِمن پٔزۍ یٲرۍ ونان ادٕ گژھان چھا نہ چھا گژھان مگر پٔزۍ یٲرۍ چھِکھ مانان تِم تہِ چھِ دپان یِم چھِ نیک چھِنا ونان واللہ تِم تہِ دپان نیک تہِ چھِ پٔزۍ یٲرۍ تہِ چھِ مگر اور چھُنہٕ گژھُن کینٛہہ مگر بہٕ کرٕ وۄنۍ عرض اگر تِم پٔزۍ یٲرۍ مانن اسہِ چھا مانُن کِنہٕ نہ اگر تِم نیکوکار مانن اسہِ چھُنا مانُن اگر پٔزۍ یٲرۍ تہِ چھِ نیکوکار تہِ چھِ وۄنۍ یُس غوث العظمس پتہٕ پکہِ نا میٛانیو دوستو قرآن مطابق چھُنہٕ سُہ گمراہ زانٛہہ گژھان رب اس کو ہمیشہ ہدایت ہی کرے گا تِکیٛازِ ایمان پتہٕ ووٚن رۄبن تقویٰ گُزار بٔنِو امہِ پتہٕ ییٚمہِ چیٖزٕچ کتھ آیہِ سُہ ووٚنُن یِمن ؤلین ہٕنٛدٮ۪ن دربارن منٛز ٲسۍزیو تشریٖف نِوان وۄنۍ دپے خۄداین یِمن ہُنٛد ٲسۍزیو یِمن نِش ٲسۍزیو گژھان اگر أسۍ وٕنکٮ۪ن وٕچھو وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ ولی کانٛہہ یا چھُ امہِ آیتُک تیٚلہِ حُکُم منسوٗخ یُکنُے چھُوا وٕنکٮ۪ن چھا ولی کانٛہہ اوا ہُہ چھُ حدیث مےٚ پتہ تُہۍ مہ ؤنِو اورٕ یوٚتانۍ نہٕ ژتجی ابدال آسن توٚتانۍ وسہِ نہٕ ریٖزقٕے دوستو تِم چھُکھ ووٚنمُت تِم چھِ شامس منٛز کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تِم چھِ توٗرۍ تیٚلہِ چھُ امہِ آیتُک حُکُم منسوٗخ گژھان وۄنۍ اگر أسۍ دربارس منٛز اولیاہن ہُنٛد گژھو نا
رحمت اللہ اخ عرض کرو باتن یل ہمن گورن ونو کیا دپن مل ڈیشت گژھِ پڑھن وچھ یمن کیا آسان نا سارنی مل ڈیشت گژھِ پڑھن استغفار نہ تو مل ہے وچھن مولانا روم یم دپ تم تہ امس مانن چھس نا مانن یل وۄنۍ کانٛہہ نفرمان ہون تٔمۍ سُنٛد چھُنہ تیٚلہِ مانُن کِہیٖنۍ آوُ نہٕ سمجھ أسۍ چھِ نبی ذاتن تہِ مانن حکمن تہِ مانن وۄنۍ اگر مولانا روم مان ہون ذاتن اَسہِ چھُ أمۍ سُنٛد فرمان تہِ مانُن أمۍ ووٚن دوٚپُن ہر کہِ کھاد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء دپن تۄہہِ منٛز یُس اکھا یژھان بہٕ اوسُس تۄہہِ وۄنۍ ونان تۄہہِ منٛز یُس اکھا لول 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 پہن میانہِ مجلس منٛز چھُنہٕ ژھۄپے کران کانٛہہ مےٚ نَے سمجھی تران تۄہہِ کیٛاہ مےٚ سۭتۍ چھُو ضد دپان چھِ یُس اکھا تۄہہِ منٛز یژھان حضرت کیٛاہ بہٕ بیٚہمہٕ ہا خۄدایس نِش کٔمِس نِش وٕچھ یہِ کیٛاہ ووٚنوٕ یِتھَے پٲٹھۍ ؤنِو یُس تہِ تۄہہِ منٛز یژھان بہٕ بیٚہمہٕ ہا خۄدایس نِش اہن حظ تٔمِس کیٛاہ کرُن دوٚپُن او نشیٖنت در حضور اولیاء یُس تہِ تۄہہِ منٛز وۄنۍ یژھِ بہٕ بیٚہمہٕ ہا خۄدایس نِش سُہ ٲسِو ؤلین ہُنٛد دربار گژھان زن گٔیس رۄب سٕنٛزٕے صحبت حٲصِل اوے کر بہٕ پننٮ۪ن بُزرگن پننٮ۪ن جوانن گُزٲرِش اتھ آیتس منٛز یُس رۄب ونان وکوٗنُ مع صادقیٖن سُہ چھُ یِمنٕے پٔزیارٮ۪ن ہُنٛد تذکِر کوٚرمُت پروردگارن یِمن ہُنٛد دربار ٲسۍزیو گژھان مے کُن چھُوا وۄنۍ ییٚلہِ ساوُتھ الاولیاء جموں کشمیٖرُک تُہۍ ناوٕے بوٗزِو اولیاء گٔے سٲری أڑی یا سٲری نہ لولہٕ ؤنِو اَسہِ چھِ کینٛہہ لُکھ ونان ہے یِم چھِ میرا شاہ کاشانیس تہِ خلاف یِم چھِ حضرت علامہ مشتاق احمد خان صٲبس تہِ خلاف ہے یِم چھِ انجمن تبلیغ الاسلام کٮ۪ن علماہن تہِ خلاف دوستو خلاف گژھِ تیٚلی انسان ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز نظرِ گژھِ اور ہم نے کسی کی تنقید اور مخالفت نہیں کی ہم نے آپ سے جواب طلب کیا ہے اگر تُہۍ مکمل تہنٛدۍ پیروکار چھُو تہٕ تُہۍ مکمل تہنٛدۍ مانن وٲلۍ چھُو آپ حدیث و قرآن سے اس کو ثابت کرو مانن وٲلۍ گٔے أسۍ نتہٕ لیکھِ اورٕ کانٛہہ حسدن یا تنزن یا لیکھِ بِچٲرِس أنٛدرٕ آسہِ کانٛہہ جگر دزن اہن حظ تس کیٛاہ کرو ترقی وٕچھِتھ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ انسانس أنٛدرٕ خرٲبی گٔژھِتھ دلس تس کیٛاہ کرِ انسان تتھ چھُنہٕ علاج ولاج کِہیٖنۍ البتہ تیٚلہِ تہِ کرٕ بہٕ عرض تِم چھِ اَسہِ بٔڑۍ یِم اَسہِ متعلق ونان چھِ بہٕ چھُس تیٚلہِ تہِ لۄکُٹ ٲسِتھ تِمن عرض کران اگر تۄہہِ نِش اہم مواد چھُ امہِ خٲطرٕ مےٚ یُس عرض کوٚرمُت تُہۍ دِیِو جواب بہٕ چھُس ماننہٕ خٲطرٕ تیار یا اسرار احمد کشمیری صٲبن یُس تذکر کوٚر تُہۍ کٔرِو قرآن حدیث سۭتۍ ثٲبت أسۍ چھِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار نتہٕ ؤنِو تُہۍ نہ حظ یِمن پیٖر صٲبن ہٕنٛز تُہۍ کتھ چھِو کران تِم حظ چھِ معصوٗم انِل خطا العیاذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک تیٚلہِ مانو أسۍ آز بات تۄہہِ چھُو بیٛاکھ اکھ عقیٖدٕ تھوٚومُت اہلُ سُنہ والجماعتُک عقیٖدٕ چھُ دوستو معصوم چھُ دُنیاہس منٛز زٕے ہم تو ولیوں کو بھی معصوم نہیں مانتے ہیں پیرانے پیر کو معصوم نہیں مانتے ہیں صحابہ کو ہم معصوم نہیں مانتے ہیں تتنے چھن پت سانین علماء کرامن ہنس کتھی معصوم چھ زئی یا چھ پیغمبر نہ چھ فرشتہ ان کے بغیر دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے یہی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے اگر اسہ زیادتی کرمز چھ کُنہِ مسلس مز اس دوٚپ یکھ شعر گژھِ یِتھ پٲٹھۍ آسُن ہۄکھ شعر گژھِ یِتھ پٲٹھۍ آسُن اس چھ تتھ مز اصلاحُک اکھ طرز اصلاحُک اکھ طریقہ اس چھ تۄہہِ وٕنکٮ۪ن تہِ دامن پھٲلٲیِتھ ونان حدیث قرآن سے دیو جواب یہ نہ کیا میں ایک نیم خام ملا سے گزارش کرتا ہوں یہ کیا کوئی نیم خام ملا سے آپ کے اندر اگر دم ہے سروٹک عقیدہ ہم گورن چدراوی نورس پہ میں حل جواب نورس پہ کیا جو میں نے 1000 کتابیں پڑھی ہیں اتنے کتابیں کنگالی ہے کنگالوک معنی کو یور تلیں کتاب یور تراوی پڑھیں نہیں کیا امیک معنی کو یور تلیں تو یور تراوی امیک معنی کو نہ پڑھیں اگر آپ میں دم ہے آپ ان اشاروں کو اچھے سے ہمارے سامنے نہیں اگر سوشل میڈیا کے حوالے تمن اشارن اصل پاٹ تشریح بذات خود آس گۄڈنیُک نفر بہ یُس تسلیم کر واللہ تسما کرن اللہ تعالیٰ یا قیامت کی دو نبی شفاعت اگر یت جماعتس مز اکس دانس برابر کٲنٛسہِ ولیس بغض آسہِ اکس دانس برابر بہ چھُ ونان مےٚ ما کرن نبی شفاعت اگر اسہِ کٲنٛسہِ
ولیس متعلق پتہ چھن پنن علماء کرامن یا زٹھن ہنز کتھی اکس اکس اچھو ہر کنس ہند اعتراف یمو اہل سنت کام کرمس تمن دل جگرس من جائے دیوان مگر تات مشنس پہ یم مشنچ آبیاری کر امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ امی علاو کربارس اگر صوت الاولی کس ہر امیر اعلیٰ پہ لکٹس ادنا خادمس تان تہ کنس عالمس پنہ سنی صحیح العقیدہ عالمس پتہ اولیاء کے تچن میرا شاہ کاشانی سن کتھے تمس ونو پن اچھن ہند نہ لول ونو لول تمس کرت پنس دلس مز ام سی کیا گو تہ گئی تھوڑا بہت کمی نیبر نیرنس مز تہ لوگو سوشل میڈیا استعمال کرن دوستو ام سی گھس واللہ کہین لکن ہر کان خبر پتہ یمن ناو آس دلس کھنت اولیاءن ہند تمن کیا پڑھو تہ ولی کاملن ہند محبت واس توے چھ مے گزارش چاہے سو ربانی صاحب چھا چاہے سو کیا تمس ناو عنایت قادری صاحب چھا چاہے تم بدل کان نفر یم تہ پہ تھوت ژور فٹ ووٹ تلان ہم نے آپ کو اصلاح کے لیے مانگا ہے اشن کنس مخالفت کر تو یہ ونا کہ ہاں میں تو میری ذات شن یہ لفظ برداشت گژھان کی اگر تو ام خاطر اصل پہ شرح کرو تشریح کرو اس کرو زان دویم کت ات بارس مز نت اگر نہ تہ گوبرا مواد چھو کی پتہ چھو نہ کی تیل کا چھو تہ بل زہر بادس مز زنگ تراوان تیل چھ مین گزارش یمن سارنی اگر تہ تہ سوشل میڈیا تھرو وچھمت آس ہاں اخ کت چھ اس بیہمو نہ اکس الگ الگ جواب دینی اشن یژے کام کرمس پن پیر صبن حوال کی عرض کر بہ اش واریاہ کام سون مشن چھ واریاہ بوڑ مشن اور مے کر گوڑے عرض یم بے کھارن سوشل میڈیا پر دبنے وچھو یمن چھ اولیاءن ہن زید بشس ونکنس تہ ونا یوتا ولیان ہن محبت آس تیوتا آس تہذن ستن پیڑن یوتا اش ولیان ہن محبت یوتا اش پنن علماء کرامن ہن عزت احترام البتہ اگر کن دہ اصلاح ہن کت کن جائے کرو امیک معنی گو نا تھی ہر کھانا انسان معصوم سمجھمت معصوم صرف پیغمبر نت دوستو فرشت یمو بغیر ہیک ہر کنس انسانس غلطی لغزش گھت بہ عرض اگر یہ مین کت ٹھٹ وٹت ات پکنائن کھانا بہ گزارش اس پنن اولیاء کرامن پنہ کلک نہ لول ونو لول تاج مان اس پنن اولیاء کرامن پنن عزت زان توے موجود کر بہ گزارش میں نے کبھی میرا شاہ کاشانی رحمت اللہ علیہ کی مخالفت نہیں کی ہے شار آگو میں نظرن تل میں دبے یت کرتو وضاحت اور وضاحت اس پر نیو تو یوت بڑ پروپیگنڈا بنائی میں چھ تمیش تہ پتہ بے شو پا یمن چھ اکے چیز یم چھ دبن کت تامت پہ چھ یہ ایجنسی پکان کت تو یہ کس ایجنسی یہ کت پہ تہ پکی یہ میری بات ہے یہ مجھے کسی نے نہیں کہی ہے میں نے آپ سے کہی ہے میں ابھی بھی سوال کے ذریعے سے آپ کو کہتا ہوں میڈیا کے ذریعے سے آپ مجھے کسی بھی جگہ اس کی اچھی سی وضاحت کر لو بگس خوش بدپنا کنس سانس عالمس ات بارس من مکمل وضاحت نت نہ پوڑمت لاہوت پان کہین سہ کتھائیں سہ تجلی نہ پوڑمت پان کہین بدل کم تان چیز نہ پڑمت کہین اس ونان دپن ہے یمن چھن ات بارس من پوڑمت اگر تہ نش تہ بیٚیہِ سوشل میڈیا ذریعے کانٛہہ کلپ واتہِ مےٚ کٔرزِہون سینڈ مےٚ چھُ تگان اصل پٲٹھۍ نفر سنبھالُن تہِ ہاں یتھ پٮ۪ٹھ کرنہٕ بہٕ عرض نیم خام ملا ہے کوئی مجھے کیا سمجھے کیا نہ سمجھے اس گژھِ رسول خدا رٲضۍ آسُن اس گژھِ پروردگار سٕنٛز رضا آسٕنۍ أسۍ چھِنہٕ لڑائی خٲطرٕ کٔشیٖرِ منٛز ؤتھمٕتۍ کینٛہہ أسۍ چھِ اصلاح خٲطرٕ أسۍ چھِ اتحاد خٲطرٕ مےٚ آسہِ نہٕ کُنہِ چیٖزٕچ پتہ بہٕ چھُس واحد سُہ مولوی مےٚ اوس صبحن کران لۄکوٗٹ پنُن مولوی صٲب بِچور فون دوٚپُن ییٚتٮ۪ن چھُ ژےٚ یِتھ پٲٹھۍ پوٚرمُت یِتھ پٲٹھۍ حظ پٔرزِ بہٕ چھُس سُہ نفر یُس نہٕ واپس وۄنۍ کینٛہہ بیٚیہِ ووٚنمس مےٚ دوٚپُس بہتر چھُ چانہِ اصلاح چھُ میانہِ خٲطرٕ سُدھرنُک اکھ چیٖز اگر تُہۍ تہِ یِتھ پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ چھِو گۄڈٕ کران لیکھٕ پتہٕ کڑان وہ ہور پتہٕ ونان تُہۍ چھِو کُن تامتھ پتہٕ ونان پتہٕ ونان نہ حظ ژےٚ اوسُتھ ووٚنمُت یہِ اگر تُہۍ سیوٚد کٔرِو سوشل میڈیا کے حوالہٕ پیش حضرت تُہۍ حظ چھِو ییٚتٮ۪ن یِتھ پٲٹھۍ ووٚنمُت اگر نہٕ أسۍ آسو تمہِ ساتہٕ رجوع کرنہٕ خٲطرٕ تیار تیٚلہِ ؤنِو تُہۍ نہ حظ تۄہہِ منٛز چھنہٕ انسٲنیت کینٛہہ تۄہہِ چھو نہٕ ؤلین سۭتۍ محبت کینٛہہ أسۍ کرو نتہٕ چھُ نہٕ تُہۍ ہٮ۪کان ییٖتۍ بٔڑۍ مولوی صٲب تِہنٛدۍ پیروکار ٲسِتھ تہِ وضاحت کٔرِتھ پھر اس میں ترمیم اگر ہو جائے تو تۄہہِ کیٛاہ چھو پرابلم گژھان اگر اتھ
تبدیل کرو تو کیا چھو پرابلم گژھان یہ پیو میں یت کتھ پہ دوستو ونن کہ تۄہہِ نِش تہِ واتن یہ معاملات تۄہہِ نِش تہِ واتن یہ مسئلہ توے موجوب چھو أسۍ ونان کہ صوت الاولیاء جموں و کشمیر چھ سۄ تحریک یم یمن ولین ہنز آواز گھر گھر واتنامس خبر تُہۍ چھوا اتھ اعتراف امیُک کران کہ نہ تکبیر نعرہ رسالت آل جموں و کشمیر صوت الاولیاء علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مولانا فردوس رضا قادری صاحب بے کور میں عرض امیر اعلی ہس پہ تُہۍ چھوا سٲری ذمہ دارٕے کہین ذمہ دار امیر اعلی ہس پہ ادنا خادمس تین مے نہ کی مے بون آسیا کھانا مے ہیور آسیا کھانا تمن تمامن اکس اکس تہ اگر تُہۍ دل چیرو سانن تمن دلن من نیرِ اولیاءن ہُنٛد محبت انشاءاللہ آز تہ پگہ تہ کٲلۍ کٮ۪تھ بیٚیہِ کر بہٕ عرض میرک شاہ کاشانی چھُ فردوس قادری سٕنٛزن چشمن ہُنٛد بہ آسن آز تامت تپری یم دہ تہ نیران مے آسن سلامہ بغیر تو دۄیہِ خٲر بغیر آز تامت پن گاڑی پکنمس تۄہہِ چھوا ٹھیکہٕ روٚٹمُت یِہُنٛد ہُہ گوٚو سون یہِ تہِ گوٚو سون یہِ تہِ گوٚو سون تُہٕنٛدۍ کٕم چھِ یِم ان ولی ییٚلہِ چھُ سُہ چھُ سارنٕے اتھ منٛز کیٛاہ گوٚو وَنُن یا گوٚو سون یا گوٚو سون یا گوٚو سون تیٚلہِ چھُوا تۄہہِ یِمن کٔرمٕتۍ تقسیٖم أمِس أکِس گوٚو میرک صٲب گوٚو یِہُنٛد تذکیٖر صٲب گوٚو یِہُنٛد محبوب العالم گوٚو یِہُنٛد اَسہِ چھنہٕ تقسیٖم یِمن منٛز کینٛہہ اَسہِ نِش یِم سٲری برابر تقسیم تو درج بندی یمن عطا کرم ذات پاکی حضرت اللہ جل شانہ بی ٹھو نا یہ کت بہت سوشل میڈیا کے حوالہ ون ین بی ٹھو پیون تو پتہ کھاڑو تیل تگان یہ پہ تھی ونان ہم کاروائی کریں گے کاروائی تگان تھی یوت کہ ہمیں بھی آتی زبان منہ میں ہم بھی ہور بن یت پہ غیر پامدی بہتر تو افضل تم شعرچ ترمیم کریں اگر نا ترمیم ضرورت تیل وضاحت ضرورت تھی کرو وضاحت تھی کرو تک اصل پہ امہ حال شرح کرو سوئی شرح تو سوئی وضاحت پیش یہ کس غلطی گئی ونہو نا نوکر اچھا تم پتہ ون تک لکھت یوسف مصر اخ زر مے ہتہ لٹ یہ شعر پورمت مے پان دل برو دل قرارو یہ مز خان صاحب نعت بہت پڑھان مے باسان تہندو مز تہ آز تین تیج پڑھمت پتہ کیا گو ممبرن پہ ووٹ تلن سی کیا گو یہ مے دے خیر آن خان صاحبس کرمت تیج کم کرمت تمیک معنی گو نا دوستو خان صاحبس مخالف البتہ ہیکو کنس متعلق کت ات کرتو اچھن یہ نالج یوت علم ات بارس مس ون تو حضرت میرک شاہ کاشانی رحمت اللہ علیہ سن تمام تم نعت توے تھو بہ پنن بزرگن پنن جوانن نش یہ امید انشاءاللہ بی تمن تہ مے ون یمو اور اس سوشل میڈیا تھرو ون تم بہ ساری پنہ کھت بڑ زانا توے موجود چھس بہ لکٹ ٲسِتھ عرض کران وچھس یس تمس اصلی مرید چھ میرک صاحبس اصلی مرید تم یہ لکھنا تم چھ لکھمت کشمیر میں ایک عالم دین نے میرک شاہ کاشانی رحمت اللہ علیہ کے ایک اشعار پر اعتراض کیا ہے تم پہ لکھمت ایک عالم دین مگر بیاکھ اخ نفر یمس بچارس دلس مز حسدن تقریباً کوئنٹل ور امہ حال کرمس جائے تم لکھ عالم دینس ژوٹن پہ لکھنس ایک نیم خام ملا نے یہ وچتو تہ اگر سہ یہ کریں مے یہ کرن سہ اصلاح گھا ام سی گۄڈٕ ون سہ نیم خام ملا پتہ مانن صبح نہ ونو بڑی مے تمس نفرس وچمت ہتھ رنگ ہتھ اکہ دہ چھس آسان أکس سۭتۍ بیٚیہِ دۄہ چھس آسان بیٚیِس سۭتۍ بیٚیہِ دۄہ چھُ آسان سُہ بیٚیِس سۭتۍ بیٚیہِ دۄہ کھوٗجن وۄنۍ پنٕنۍ تٔمِس ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ کِہیٖنۍ روٗد سُہ چھُ بِچور صدر تہِ پانے سُہ چھُ سیکٹری تہِ پانے سُہ چھُ پریزیڈنٹ تہِ پانے سُہ چھُ امیر اعلیٰ تہِ پانے سُہ چھُ خزانچی تہِ پانے اہن حظ پکہِ کیُتھ یُتھ حاجتس یِتھِس حاجتس سۭتۍ کُس پکہِ پتہٕ توے موٗجوٗب کر بہٕ گُزٲرِش اگر تۄہہِ اصلاحٕچ کتھ چھو آسان کرٕنۍ سۄ کٔرِو تُہۍ اسہِ سۭتۍ أسۍ چھِ ماننہٕ خٲطرٕ تیار بیاکھ گوٚو ژٕ چھُکھ بوٚڑ بلاے سُہ چھُکھ ژٕ گرِ أسۍ چھِنہٕ کھوژان ووژان لگے کٲنٛسہِ کینٛہہ یاد تھٲیزِ یہ بہٕ چھُسے سوشل میڈیا تھرو ونان آپ اس سے زیادہ کچھ بولو گے ہمارے منہ میں بھی زبان ہے ہم اس سے زیادہ بولیں گے نت اگر تو اصلاح خاطر چھو اس عرض کرن لڑائی بغیر جھگڑ بغیر گژھِ تتھ سوالس دیُن اسرار صٲبن ووٚن شاہ سلیمان چاکر نسا گژھِ آسُن اتٮ۪ن امہِ پتہٕ ووٚنُن یوسف مصر اکھ زر گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ اچھا
की मार होना अनस खास करो सा बिचारे मैं तो इन्हें शोकात ही कारण में बास कशीर में सुनो ना चलाई वतन करे कम से कम हेश ना हो तब उस गोबरा ये से वनमुत छु एम छु गलत वनमुत एम हसु ना की ही करो ना काट वाई एम छु सही वनमुत अगर तो ही निज दलील छि तेल वन्यो सही करो अगर न दलील छि तेल छन वोट तोलने जरूरत तेल ये ते मोन सुस्टेल तस्मल बिचोर पजोर तेल पज न तिमन से करें के और रात रात जो खुदमत बेत कुस्तामत वानी सब वानी कथान तौसीब अहमद वानी पानस युस पीएचडी स्कॉलर लेखि सुश आसी वनन यमन छन तीचा कैपेबिलिटी यमन छन तीचा कैपेसिटी यमन छन तीचा कैलिबर यमन छन त्यूत यूत हो के यम हेकन कैसे काट के यम हेकन कैसे शार समझ फिर क्या आप समझते हो अगर आपके पास कैपेसिटी कैलिबर और उन अशारों को समझने की तौफीक है दिल कर तौसीफ सबक सही बयान कर वीडियो तुलने से क्या को लाइव कोई भी आ सकता है अगर चमन शु कैलिबर कार वजाहत अगर चशुत पड़मो तसव्वुफ कार वजाहत अगर न च तसव्वुफस मज ती जाय द्राई अत कहीं तो तेल क्या शुपत वना फिर आपके ये लाइव आने का मकसद क्या है हाँ हको ये वनित वातो न हजरत मीर शाही काशानी सिद्धन अल्फाजन बे तो यहाँ से ही कह रहा हूँ अच्छा योरे वना तो इन्हें जो वननी जरूरत है तो कस चीजस पे बनो अस लड़ाई अच्छी योरे वना अशन जरूरत ओत किस पॉइंट वातो अस्ता दर्जस पे अच्छे लुकन वनन हो तो छु वनन चोरन दो नमाज पढ़ना से जाक वली बन अच्छे योरे लुकन करन नसीहत अस किस पॉइंट हको एम चीजुक तज़किर करित मगर अर्ज करब इस में पनन कलगो पन्ने कलगान पे हक सोशल मीडिया थ्रू कंसे किस ती मैसेज वातनावित बुछुस तोंज वसात ती अर्ज करन तौसीफ सबस क्या तमिस नाव तमिस अंजुमन किस इनायत कादरी यपर रोजान ट्यूसर साइड तमिस और त्रेयम गुजारिश करान मुबारक अहमद रबानी सबस अगर तुह नश थोड़ा बहुत इलम अस करो वजाहत वल्लाहि खसब सोशल मीडिया पे बेहम गो माफी ब्या गो तुम करो गो वह पत करो लेख पत वतु जातस पे पत वतु किरदार कशी पे अम पत वनो ना े कोर्मुत यह तेल दोस्ता अस तेल तुहन इस्लाहन हन जरूरत अस अलहमदुलिल्लाह पन पीर सबन तेल इस्लाह कोर्मुत बे करो बह गुजारिश यमा वन पत्किन कुछ तान समझान अस को समझाए यह क्या वन पत्किन कत तान एजेंसी पकान एजेंसियन हज काम कर वली कामिलन हुंद मिशन अस कस एजेंसी आज पत्किन तवे कर बह अर्ज इन त्रेशवनी मान तरफ कर गुजारिश गुल गंडित अगर तुह नश इल्मुक मवाद न चलजो न यह मे पत तुम करो बियोर वोह वोड़ सह मे पत मे पत तुम करो और बे लेख लेख बाकी बाकी तुह नश नत बह तौसीफ सबस वन अगर तसव्वुफ पोर्मुत शामस यह लाइव शरह कर मानो वजाहत कर मानो अगर मुबारक अहमद रबानी सबन इल्म पोर्मुत सह कर वजाहत अगर इनायत अहमद कादरी क्या तमिस नाव सह कर वजाहत करो आज बात रुजू अत पे बे आज गोडनुक नफर बस अम खतर दोस्तों तुंदिस खदमतस मज मुकम्मल वजाहत सान पन रुजू नाम कर पेश इंशाअल्लाह अस ओन उलमा तशरीफ तुम मे कुन सारी ना मे कत कर यह सही कि ना अगर अस कुन दह इश्काल कंस बारस मज गह वजाहत करें कि वोह वोड़ ना लोल वनो अच्छा कुन जाए अन दलील कि अत पे करें कंस किरदार कशी तवे मूजूब कर बह गुजारिश पे चलतन कह बिचोर आटू क्या आलिम हे ना आटू चलत ना लोल वनो अमिस बिचारिस अड़ो दिसमत पाम सह चलान आटू हदा अगर कंस इल्म होश पे सह बिचोर इल्म हेचित इमामतस या यथ पे पकन खताबतस पे कह सह हे ना आटू चल ना लोल वनो क्या मौलवी सब कार बिचारिस कर यह ना कार करथी तवे करो बह अर्ज इंशाअल्लाह तुंदिस खदमतस मज यह कत कर बह इख्तिताम नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाम आल जम्मू कश्मीर साउथुल औलिया आल जम्मू कश्मीर साउथुल औलिया हजरत अल्लामा फयाज अहमद रजवी साहब हजरत मौलाना फयाज अहमद रजवी साहब हजरत मौलाना फयाज अहमद रजवी साहब उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर अतुलवा थोद अत नारे रिसालत नारे रिसालत इस्लाम अगले बढ़ पाए इस्लाम इस्लाम
اگر تہ ست کن دہ ملاقات گو بہ کر ات موضوعس اخ رسا برو پن تہندس خدمتس مز عرض مگر یس مے کت کر اگر شامس آو صبح آو تھی بوجوا اصل پہ نئیس خاطر روزیو تھی تیار انشاءاللہ